tabuk seng sonaram tu industry bazar sapai khlaina thanglai sini tipra mothani hoite tabuk thung 9tan simi sengjakha o jaga o tabuk samung khai tongo sini sonaram edc village ni tipra mothani advisory committee ni adongo kora kaka Raskumar Debroma tei chini ADC village committee 7 committee member bo khorokta tongo tei kwbangma taku bukurok samung khlailai tongo jaga bo chwng chini sapai abhijan chinti pramotha ne hote chwng jotono pal baksake samung khlailai nai tongo tabo jotono janjani je mante khalai tonglayo max thupna chesta khaibe di max tau kare dia Kiaba sini baya kuna sini selected chairman sonaram ADC village ne hote belakana khakwar bai samung khajak sini পঞ্চায়েত কিনার কোণে অনেক দিন ধরে সাপ খাইছে আং টমানো samung khailai tongo seng o jaga o seng nukjaka kaisa lamani solar light obo emon position of light ong khobo satung nangya na bega mo chingya amon bege seng mono bakisa satung nangnai jaga bo sip khlailai hene wansuk lai seng obo no puisa lai kha bodo tak obo ni bo position nai tong obo jaga kam ga satung dongman jotono janjani samung rom laijak kwbangma adong rok khai tong laikho jotono janjani nogo chawi nongoi nokholaina nangbla norok nai no tongbai na Ngajeng kakani khukti kita khana lainai che seng bojaga ni simi bojaga seng sapai obhijan khlaijaknai tini to jogana hambai tini seng o sonaram simi industry jora seng to sapai khalini da do asana ko hambai do Kakak koitan sini উপস্থিত dong mana orang neng? Hah? Koitan sini উপস্থিত dong mana? Oh, itu apa hong? Naik dong bedi, betul no? Sini ada dong kerokta, belaknya no kos terkait kamu kelak. Nah, naik bedi, si Pramoy channel aja.
Ade. Kakak do sagara de tini seng tamak khai tulai mane oro. Sentini di Pramotanati sini baru election of Sonaram Hati. Saya program kali mana ini semua badannya cuma sah beton nabagai semua di Pramotan betul sinara nggak sebab sankala Sonaram kampung pun iman dah mereka ini di Pramotan berada tapi semua ni pada kayak jagat kena sini industri semua ni ini kayak tunggu sengaja bahaya hai ya itu pada sampai kayak apa Iko t-shirt dong tuh. Dai do sagara ini nih moti ini neng bahaya mah tong zaka. Di Pramotan kayaknya, nurut saya mungkin sih bazar, sebagai lama sama bersihkan kayu, kalau mau dalam lima kan kayu mana, kalau emang susi itu lapangan kayu deh, emang mau jatuh no, jangan satu no, nukdom jangan satu, kenapa jangan satu no, mesti kayu itu kayu bersih kayu, mungkin jengking gram gondol bersihkan tahun mana ini yang. Actually dai neng sampai kamera no muta ha hamza kanin bakabai. Nah, abo angin itu tuh hamzak naik, angin hamzak itu tuh hamzak naik. Mana seng, sebetulnya maton naik. Penodin siapa no, masuk siapa no, nanti kan jadi sampai kayak gini, kup dua orang ngu. Belakang dai ini kami nubung kita saya kenal gara deh. Nah, ini kami ingin pusat kurang zalai bari, Sonaram Village Committee. Dai nubung kita saya kenal. Kami ada baru mah. Tiga sedo, hambai do dai.